Opremanje kupatila kao važne prostorije u savremenom domu zahtijeva dosta pažnje, pogotovo ako ste sebi zadali visok nivo očekivanja. A kada su u pitanju elementi poput ogledala i umivaonika, to je nešto što ide u duetu i mora se pažljivo birati. Kao jedan od najvažnijih elemenata kupateljskog namještaja, ogledalo je idealan spoj funkcionalnosti i dizajna. S obzirom da je svakodnevne rutine koje se tiču našeg izgleda teško zamisliti bez ogledala, potrebno je posvetiti izvjesnu pažnju odabiru kako njegovog dizajna, tako i odgovarajućeg oblika. Kada govorimo o odlikama ogledala, prvo je važno definisati da li prikazuje realan odraz, da li je estetski dopadljivo i da li se slaže sa ostalim elementima kupateljskog namještaja, u prvom redu sa lavaboom. Prije odluke koje ogledalo je odgovarajuće u kupatilu, treba premjeriti dimenzije zida. Veličina prostora uslovit će i oblik i dimenzije ogledala koje ovom prostoru najviše odgovara. Uobičajena je praksa da se odabere ogledalo koje je identične širine kao i lavabo, odnosno da se ovi elementi nalaze u istoj liniji. Kada je riječ o visini, odraz u funkcionalnom ogledalu treba da dosegne 1 metar iznad i ispod linije očiju onih koji ga koriste. Zavisno od dimenzija prostora, potreba i ostalih elemenata, odlučujemo se za samostojeće ogledalo ili ono koje je integrisano na ormariću za kozmetiku. Lavabo ili umivaonik je također jedan od ključnih elemenata u stvaranju estetski privlačnog i funkcionalnog prostora u savremenom kupatilu. Osnovna razlika je da li su nadgradni, ugradni, podni ili viseći. Zbog završne obrade, boje, izgleda, stila i dizajna, lavabo nije samo funkcionalan, već i estetski važan element u kupatilu. Neki od najpopularnijih oblika uključuju okrugle, pravougaone i asimetrične, a kada su stilovi u pitanju, uz savremene i moderne, popularni su vintage lavaboji. Osim estetike, funkcionalnost ovog elementa također je bitna. Pazite na njegove dimenzije kako bi se uklopio u dostupan prostor. Zavisno od potreba možete odabrati jedno korito ili dvostruki lavabo kako biste omogućili veću funkcionalnost. Umivaonik treba da je postavljen na pravilnoj visini kako bi se izbjegli neugodni položaji prilikom upotrebe. Također, odaberite materijal koji je izdržljiv, koji se lako čisti i estetski je privlačan. Pri kupovini ogledala i lavaboa razmislite i o stilu i dizajnu ostalih elemenata svog kupatila kako biste ih odabrali tako da se uklapaju sa ostatkom prostora. Uzmite u obzir praktičnost i funkcionalnost. Razmislite o tome koliko često koristite ovaj prostor i koju vrstu održavanja zahtijeva. Pripazite i na kvalitet materijala i izrade. Kvalitetno ogledalo, a naročito lavabo, osigurat će dugotrajnost i otpornost na eventualna oštećenja. Veliki izbor estetski dopadljivih, kvalitetnih i modernih ogledala i lavaboa može se pronaći u svim Cerovo maloprodajnim objektima širom Crne Gore. Posebno veliki i bogat asortiman je izložen u novom Cerovo centru na Zabilu u Podgorici u ekskluzivno uređenom salonu kupatilskih ambijenata. Ogledalo nije samo kozmetičko pomagalo, već predmet koji zaista može dati jedinstven izgled savremenom kupatilu. Potrebno ga je uklopiti sa lavaboom i ostalim elementima sanitarija i namještaja, tako da dobijete vizualnu harmoniju svaki put kada zakoračite u svoje kupatilo. Naravno, praktičnost uvijek treba da bude na prvom mjestu, ali ogledala i lavaboji u kupatilu služe i kao dekorativni elementi, pretvarajući čak i najjednostavniji prostor u stilsku oazu za opuštanje.